Tunjuma case kan endur hi mi panau pangte video games ngai na ve tak YouTube channel te po na ya games khel te po post ve thin ani a kumsang ni som pakwa khan van doi thak takin a thi a accident ni ngei chuan a lang ma se a video vela tele a case thuizel chuan anuna thim lamaron langa a thi chan po hi ani thei mai angem ti ani hei hi Harley Dili case chu ani. Sunburst flowers calling on holidays overdue, but I kumsang ni panga ugas ni som pahni khana lo pianga Harley Dili hi mi panau pang harwang le tumru tak mai ani a Port Clinton Ohio a chengan ni a anule pa Marcus le Heather Dili baka anaw mi pa Rory tenen u meichia anaya ma se ani hi chu state po na cheng ve thung no pangte ani atangin khoweli mun nuam zo ka siam du mi ani a mi hlim theilu tuk mi te ti hlim tu ani thina Christmas to light chuan Salvation Army a ti a in volunteer ve thina alen huwa chuan counselor ni atum thin ama she tu te chuan ma ni munniam mi takani a heiwang hian in ngai to mi nangil nei em ani anti a baka le khathiam thei tak grade a muchar charani baka mitum rule kumnuam tak mai ani thon soi thin anule pa te hian ADHD le high functioning autism wangin enkol lo ni to thuan soya hena na ve te hi chuan midang te ne na in le china tha nei thei thin lova an mi zia dang thut thut thina mi zi nga om te nu man ti thin lo ma se hena na te lo hi chuan no pang smart fing tak thian kum nuam ti a school kalpo nuam ti em mai ani han ti a ma se hetia landan phena hian mi ti shet lo in thu po omani mela anule pa ti hian soidan chuan a omdan thalawa wangin kumsang ni som parukhan voinga lai police an lo ko pha to ni in an soya Harley le anu hian boina le in hial na hi an nei ve de ureng boka hemi chungchang hi a YouTube channel a hian Harley hian a soi nge a voi khat mai ni lo anu hian a thin rim lu tu ka wangin Harley hipona chwa tirin kongka alokal khum to nge ni e nule pate hi fate laka an han thin rim viau chang chu a thin ngei maya ma se Harley le u naute laka anule pate che dan hi na sama ma em o ti thei turani Harley YouTube video pakhata po video game sa khel lain apa chu background a thin rim na lo aw fak maya hei po hi a chan chu Harley naw mi pa khan in turati buak palwang mayani anchung konun takle anule pate ne na anin kar chu kumsang ni som pakwa December khan chiang de uzokin shat theyani ta a Harley a bo mak mai December ni somni kumsang ni som pakwa khan Harley hian a nuam lawati awangin school kal pe lo thu anuwa shila anola chona lo phal lova kal khal wat turin ati nge hemi mai hian anu nen hian lo in nial le dewa Harley hian a phone ati chia a thar an le sak du si lova Harley hi alung oi lo le a ti hian an in bawrak chu heti lai bor hian a thalo le ani ti kan she thei Purlo takin Harley chuan in chu chwa santa a hi anule pate na dam lai an mu nu nung beranita Khamini khan Harley kha school kal lova zana ina a holo chuan anule pate chu an mang angwak lo an soida chuan zirto pa hi chuan lo holo ba se atuk zinga aron ho mai thina ati ve thinda nani an lo ti maya darkar somli pakhadan nga ka hemi no hian police an panve chawani Harley pa Marcus chu Port Clinton Police Department a chon lutin inrini zan lai borani to a afapa omna shet lo thu a report ta anma ni shilawin tunang chen a om ngai lo thuan soya phone nei lo ma se a thian de pangtal po a chin a in shet tir an be sei thuan soya police te chu a thian te in pathum address Harley a om anrin na te chu a pi boka ma se heng in pathuma a thian te nu le pa te po hian engma lo shelova ni lai tho tan borvel khan mu nung bera lo ni zela ma se an thian pa pakhat ve thung chuan zir top tlaya school bana anin mu thu soya ma se lo shet swala ni lai tho tan tlai jok tho lo ni le a police te chuan Harley bial nu hlui po zo na an zot nge a ani hian Harley khan zir top kha school kala pe lo thu a soi ti bak soi tur a shelova abial nu hlui nu le pa te phe hi chuan kar khat velan mu to lo thuan lo soya Harley sul nu chu mu tur le sha tureng om tak lova chuan khwa avot na samai boxia Harley pa Marcus chu police te chuan ho phota Harley chanchin an shia ani chuan shilwat turin an ti ta a
police te chuan atu ka chuan mi bo le kha chu Harley mingin an tar ta hiala mi te ngai ang ain case a serious chhotan riau Heather Delhi Harley nu chuan social media te afa pa bau thu posin mi te tan puina angena Port Clinton police te poin an lo post ve boka police te chuan tu emo poi khoina lamani an ring cha lova khati lai khan khwa avot ema 20 degree noilam te ani awangin tun thleng chuan Harley kha adam an ring to lo hiala bandoi thlak takin police tele an khotlang mi tam tak ten boy puin zon pui ma se Harley nu ma om reng hriat thei ani ri lo an hriat chian om chhun chu khamini zirtop ni khan school akal lo ti hi ania security camera a an in kota kongpui cross lai zong chu mu thei om chhun ani beka aka a in cheidan en chuan school akal lo bok nen police te chuan tu emo a mudon ani an ring deuh boka azinga khan dam takina chuaka an in an daple vek boka anule pate po hi an in rol lo ni nge in an sheboka anarin ber chu kidnapping case anita Harley nu hian Harley kha tlan bo ani arin lo zia Facebook live fa alo soi boka tlan bo chi ani lo ati dan o mani lo tiang thil hi chu ti lawang anu thalhel em tu mumas boy ani a ati dan ani lo lo ti a hewang hian tu emo midik lo in rol an omani an rin pha a police te pon kidnap ani churing ma se mi pui ma engma an soilova achan chu rin thu mai ani a hian rin thu support tur thil engma bu le shat tur hote pu om si lo Mase Harley lo mule azona puitur information rin tlak pe thei tu chu US dollar sangkwa an pek tur thon puanga hei hi mibo kidnap an ni an rin hlel te keisa chuan an ti thin dan ani kararon liam le a Harley chu ngai ben reng ma se chanchin sha tur reng om lova Harley u me chia te inte po anda phiala tlan bawin a u te na hian a kalan ringa ma se an be dong zel mai Harley bo chung chang chuan mi puite makti a hloa makati em mi tam takida daman ring to lova Harley nu le pa te ro chuan adaman la be se tat thung engemo aron lang tanta January ni som pathuma chuan an thren omte chuan Harley te in atanga hlavak lo in ruak tuk vera tang chuan Harley bolaya akorlum hak ni om ang tak kha an hmua police te puan in rol ngalwat heng lai vela hian Harley hi acheng na sa a hegin hi aruak ti po shenge police te chuan a in chu an dap ta a ma se an hmu chu ama ni lovin chuata a jacket lo om chu ani an en zau zela atar mitan hule a makanti le a akorluma oma atar mita oma ma se khonge Harley ti chuan riman sheta a jacket le tar mit te chu chimni hnuai khu chuana atanga aron thla an ni a heit ko ta hian antena a omboka mi pado pangalon nan po rin tlak takalani he antena alona he inchung thlen mai hi olsam takani Harley chu alona nga inchunga omin inchunga chimni tang chuan a chhukani an ringta film khur takin chimni chu an ti chhia a Harley chu an muta chimni a hian chukha kalo tumani mela aban le lam hi alu chunga aphar boka heta hian alo umareng to ani mela abawa tanga re vak lova athi ani mel bok investigators te chuan Harley khan akorlum le a jacket te kha a hnu thla ani an ringa chimni kha lo te dewa wangin a hnu thla anga ma se ama ero achuk thei talawani an ringa a autopsia alandan chuan a thi chan hi compression asphyxia boruak mu that tok lo wangani Port Clinton chu Harley chanchin hian a shock hle a heng zong zong nuwa hian an ina tanga hlalote a accident rap thlak taka alo thi a alo omareng chu ani si a mitam takin an khonga in makanti em a alo damareng be se na nei te tan phei chuan chanchin thar thalo takani engpo ni se achung te chuan engki man lom thule investigator te na thona le an khotlang te ngai venna an lom sian soya heti lai hian borak dang Harley nu le pa Marcus le Heather Delhi te hian an lo nei ve le a Harley an enkol dana khan mi puin an dem le a YouTube video te an han ena anun an muboka athi chana hian mi tam takin anu le pa te hi an dema an che thin dan khan kalbawa in ruaka ommai du na kha pe ani an ti a baka darkar somli pakhat nu che abawan report te khan ngai dana ni theilova abik takin anu laka an lom lo boka
khamini a nuam lo chunga school cultura atite nu le pa te fa en kola in thada negligence case siam turin mi singli lai nan sign nge anu le pa te hian an social media profile te antibau veka mi pui mu lo tura an biruri ta ani ti chuan he thulung chhiat thlak tak top na chu kan thleng ta enge he case ingai ve dan le anu le pa te kha idem ve em ingai dan han comment ve te